phansi kuthiwa nginikeze umphathi wenkatha obekade ufoma mphathi wenkatha ePassport Phumula Zone umama uMthiyana banda Viva MK Viva Sitting on September 24 eMlazi Protestants in the Metro 400. IFP, manje khona sibekile ukuthi lo account engathinayo ungathi mabili ama-account sizocela nje masesifika bathole i-account e-right leyo deposit imali ezoqwashisa nje abantu iyasebenzeka Nithola usizo nizothola nencazelo ye-account bazomchazela corporate ukuthi udepositwa kanjani. Siyabonga kakhulu kunina nonke nize nabanye next time. Siyabonga kakhulu. Corporate, in conclusion, umsholozi usithumile ke corporate uthume ukuthi siyoveza ubuntu ebantwini, siyobuyisa ubuntu kubantu bakithi abacindezelekile. Ubuntu ke bese kuyinto engasekho, kodwa through le program ye-corporate abantu babuyelwe ubuntu,
abantu babona isizathu sokuthi beshiye inhlangano zabo bezojoyina umkhonto wesizwe ngoba bezimfudumalo besele kude ukuthi laba abantu bahlangene banobuntu benza izinto ezibuyisa isithunzi kumuntu omnyama. Asisahlekisi ukuhlupheka komuntu omnyama, kepha sesiyamsupport okhathazekile, simduduze, simnikelele uma esesidingweni sokuthi simnikelele. Konke kuyenzeka through iprogram yenu comrade. Comrade, ngiyabona comrade sekunesiphithiphithi sokudla. Well, ngeke ngisakumisa vele sekuyaphisa. Comrade, ngiyacela-ke ukusho ukuthi siyi-team yaka-disaster siyaba-welcome odokotela be-King President. Siyaba-welcome odokotela be-King President. Vele sibashayeleni izandla.